Dobro jutro svima. Ajmo dva pitanja prvo. Dignite ruke. Tko od vas želi biti poduzetnik? Dobro, što niste digli ruke, šta ste došli? A od vas što ste digli ruke želite biti poduzetnik, ko želi imati lagodan život i biti poduzetnik? Skužit ćete kroz vrijeme, ako budete poduzetnici, da je lagodan život i biti poduzetnik zapravo oksimoron. Znate šta je oksimoron? Nemoguće. Mislim, moguće je naravno određenim stvarima, pa ću vam ja danas malo pričati o svemu tome. Da se prvo predstavim, ja nisam Ivana. Ja sam Ilija Brajković, formalno magistar inženjer računarstva, to završio jesam fakultet. Volim za sebe reći da sam geek i kreativac, znači ja sam završio računarstvo, a danas se bavim marketingom. To je prva lekcija danas, vaše ono što ste završili, vaše zvanje, ne znači da ćete se time baviti kroz život. Znači da li radiš, kad me pitaju da li radiš u struci, ne radim i šta sad? Znači to što ćete završiti nema veze sa onim što ćete, ne mora nužno, znači ako ćete završiti medicinu, morate raditi, morate završiti medicinu da biste to radili što želite. Digitalni marketingu se sasvim slučajno bavim od 2009. I to tako da sam kao student osobno pisao svoj blog. Bilo mi je to zanimljivo, bavio sam se Microsoftovim tehnologijama, bio sam Microsoft student partner i to me stvarno zanimalo, ja sam o tome pisao blog na engleskom. I ja sam kao student zarađivao od bloga cca 2000 kuna mjesečno. Jer su oglašivači htjeli oglašavati na mom blogu jer sam imao ciljanu skupinu. Znači bio sam influencer prije influencera, tada nije bilo Instagrama i svega toga, međutim ja sam doslovno radeći ono što volim jer sam to htio pisati, bilo mi je fora pisati o tome, dijeliti neko svoje znanje kao student, nije to bilo neko veliko znanje, ali sam doslovno privukao oglašivače i preko toga sam uspjevao jako dobro zarađivati plus sve ostalo naravno. I onda sam 2011. otvorio, zajedno sa Petrom, sam otvorio digitalnu agenciju, tada smo se prvo zvali Akcija. Sada se zove Quotra. Čim se mi bavimo? Pa mi smo, ajmo reći, marketinška agencija, s tim da smo više manje fokusirani na sami digital. Znači digitalnu komunikaciju, Facebook oglašavanje, Facebook komunikacija, Instagram, Google, web stranice, znači taj nekakav segment mi najviše pokrivamo, time se najviše bavimo. Znači počeli smo zapravo kao social media marketing agencija, naš posao je bio voditi profile drugima na društvenim mrežama. Sad to onako zvuči fora, cijeli si dan na Facebooku još te neko plaća, zato kad uđete u to nije to baš tako jednostavna stvar. Super je kad radiš neke odlične brendove s kojim se možeš poistovjetiti, a nekad ti imaš klijente koji ti nisu, neću reći dragi, ali koji ti nisu onako prirodni u svemu tome s čim se baviš. Radili smo jako lijepe klijente, možete tu neke prepoznati, recimo radili smo za Walt Disney, Opel, Natuzzi, PBZ Invest, Jameson, jako kola ima, to mi je zanimljivo, to još radimo, Microsoft. Tako da što se tiče referentne liste klijenata, odlična stvar, ja ću vam ispričati zapravo kako smo počeli da bi došli do svega ovoga. Ovo je naša web stranica, kasnije ću vam pokazati zapravo što možete sa njom učiniti. I sad kako smo počeli, ovo smo ja i kolega Petar, da se dobro vidi slika 2011. kad smo pokrenuli agenciju i naravno odmah smo otišli jest na račun firme. Prednosti imati firmu. Mi smo se vjerovali ili ne upoznali na Twitteru. Twitter, ne znam koliko vas ovdje koristi i to. Tada je Twitter dosta bio aktualan, dosta ga ljudi koristilo. I onda živjeli smo u Splitu, znači ja sam, možete po naglasku skužio sam iz Hercegovine, studirao sam u Splitu, on je baš Splićo i eto nekako smo se na Twitteru skužili se bavimo istim stvarima i ono kao to, ajmo otišli na kavu i skužili da zapravo da bi bolje bilo da se udružimo nego da si budemo konkurencija na tržištu. Mislim, ja i on smo tada bili studenti, ja sam bio pred kraj faksa, on je još bio student. I onda smo odlučili otvoriti firmu. Ja sam još za vrijeme fakulteta imao cilj postati poduzetnik i ono što sam radio je da sam uštedio 25.000 kuna jer vam je trebalo 20.000 temeljnog kapitala, danas možete sa 10 kuna temeljnim kapitalom otvoriti firmu, tada je moralo biti minimalno 20.000 kuna i cca 4-5.000 kuna su svi troškovi, javni bilježnici, sud, izrada pečata i svega toga. Tako da sam imao 25.000 kuna i iskreno u zadnju godinu faksa 2010.
Ostavio sam namjerno diplomski za 9. mjesec jer ostavim studentska prava. Ja sam ti 20.000 kuna zapio. Ono, iskreno, evo, stvarno. Znači, kad me pitaju gdje ti je nestalo 20.000 kuna, ja sam to popio. Ono, ideš, zadnja godina, baš smo si rekli, ono, ja i kolega isto, inako ćemo, kao bilo je priča da ćemo u 9. diplomirati, idemo sad zadnje ljeto jako do kraja i sve. Zrće, ovo, ono, sve znate, spavanje okolo, nismo sve, ali bilo je super, eto. Sjećam se scene iz vode, mislim, da ne mislite da je tu sad neko posao, znači svi smo to prošli, svi ćete to proći, ono, spavanje na plaži, kraj mora, ujutru 10 zapusne val, ti se pomakneš 2 metra još nazad, nastaviš spava. Prošli smo mi to sve, da bi došli do ovoga. I to treba proći, ja iskreno kažem svima da takve stvari treba proći, ono, i vi ćete to prolaziti, nećeš, nemojte se stidjeti, ali otvorno priču o tome, šta sad. Nisam ništa loše uradio, to je sve posebno normalan razvoj. I sad mi otvaramo firmu i treba nas 20.000 temeljnog kapitala i nemamo ga. Ne znamo kako doći do njega, nemamo, ja nemam. I sad ovo je drugi put da pričam ovu priču, nije da je okolo pričam, kako smo došli do novaca. Moji su dole iz Hercegovine, ja odem dole, bila je subota i sad znam jednoga poduzetnika u mom selu kojemu sam prije radio web stranicu, uvijek smo bili u dobrim odnosima i htio sam ga pitati da mi posudi 20.000 kuna, 5.000 maraka dole. I subota je bila negdje 15 do podne i zovem ga, jer znam da oni rade do podne, subotom isto rade, i zovem ga, Ilija se isto zove reimenjače, jer se možemo naći na kavi, može, evo radim do podne, ajde u podne i 15 dođi kod mene pa popćemo kavu. Ja sad kod da imam još 15 minuta, idem nešto do banke, idem do banke da vidim, jer neka uplata mi je nešto trebala stići, ali nisam znao je li stigla, nije. I ja u banku i tako pričam, to sam riješio i ta bankarica koja by the way mi je susjeda, mrtva ladna mene pita, Ilija, pošto ne uračiš ove pare koje imaš? Kakve pare? A ovi 3.500 eura što stoji na računu. Kakvi 3.500 eura, nema ja pare. Kaže ona, pa da, to ti je mirovina od oca, to ti je ono. Meni je otac kad sam bio mal umro i dok sam studirao sam dobivao njegovu mirovinu. Ali tato je mater uvijek vodila, ja nikad nisam o tom imao pojma, nisam znao koliko ni šta, ona je uvijek se vodila o tome. I ja zovem mater, majko šta je, koliko su to pare? Kaže, sinko, ja čuvala za crne dane. Majko, došli su crni dani. Taman 3.500 eura, 25.000 kuna. Još jedna lekcija, nemaš pojma šta ti život nosi. Znači, kad si na dnu, kad si u najgorim trenucima, ovako ti se dogodi, i onda moraš isto opaziti kad si na vrhuncu da ti se ne dogodi nešto što se sruši. Znači, ja sam imao na računu 3.500 eura, neću reći godinama, skupljalo se to za koje iskreno nisam niti znao, mater je znala, ali ono, mater, ok, uzeo sam tu lovu, naravno vratio sam kasnije majke, jer nisam smatrao da je to moj novac, iako je dolazio na moje ime, ali eto, tako smo došli do 20.000 kuna. Vi sreće od danas ne morate, možete firmu otvoriti sa 10 kuna temeljnog kapitala, pa je to u redu. Jedan smo otvorili firmu i tako da smo otvorili, ja sam imao 2 klijenta, a on je imao 2. Iskreno, sada s ovim iskustvom da imam 4 klijenta da trebamo otvoriti firmu, ne bi imao hrabrost. Znači, tada smo bili mladi, ludi, relativno nas je bolilo briga, iako sam ja bio postanar, nisam imao backup u stilu, gledaj, ako ne uspije, vraćaš se u Hercegovinu, a meni bi to bilo, nema šanse. I doslovno smo onako krenuli hrabro, sada, kažem, sa tim pretpostavkama što smo tada imali, ja ne bi imao hrabrosti otvoriti firmu, ali tada smo imali i nekako smo krenuli. Velika mana o svemu tome nam je bilo zapravo što mi nikad nismo radili u agenciji. Znači mi otvorimo agenciju, a o tome ne znamo ništa. Još krenuli u Splitu, a sav biznis, pravi biznis što se tiče marketinga u Hrvatskoj je Zagreb. I to baš ono ekstremno centralizirano. I Split ima nešto malo turizam, ali to je više manje to. Znači mi smo sa ono ničim, doslovno, krenuli, otvorili, idemo sad pa puklo da puklo i nekako smo, ajmo reći to, živo, evo slike, ne znam još kad smo bili, sa Sejom Saksonom u splitskom uredu, vidite, tada sam imao 15 kila manje, to vam je posljedica, to je također posljedica poduzetništva, htjeli vi to ili ne. Šta je bio problem? Mi smo krenuli, ne zna niko za nas, ne znamo mi nikoga ništa, ja ću vam kasnije pokazati zapravo što smo sve radili. Prvi logotip zanimljivo, ok, neko nam je nacrtao onako nešto glupost, zvali smo se Akcija, neko je nacrtao glupost, a drugi logotip nam je, to je bio bio tu jedan šime kao megafon, to je tu pisalo Akcija. Dali smo međunarodni natječaj, imate te platforme za dizajnere, vi stavite gore
nekakve zahtjeve što kako i onda dizajneri iz cijelog svijeta zapravo mogu nuditi svoje ponude i prijedloge, pa vi na kraju onoga koji odaberete njemu platite. I mi smo stavili, mislim, ne znam, 200 eura budžet ili tako nešto i onda su se javili, ok, bilo je ono iz Pakistana, ovakve neki katastrofa su bili i na kraju natječaj dobije lik iz Ploča. Naš čovjek, stvarno ima super tu priču, tako da smo to imali. Onda kasnije smo jedne godine kad smo se preselili u Zagreb, da smo se preselili u Zagreb, onda smo napravili drugi logotip, bio nekakva kockasta akcija, i onda smo promijenili ime u Kontra. Skužili smo jednostavno, stalno smo putovali Split, Zagreb i iskreno ja kad vidim onaj autobus, mene mogu napisati. Nakon toliko puta, mislim, ujutru krenem u 2 iz Splita, u 7 sam u Zagrebu, 7-8 sastanaka, da možete zamisliti kako su to sastanci, trči vamo, a ne znaš u Zagrebu ništa, kaos, živa ludica. I onda se još uvečer vrati u Split, pa opet ne spava i to je baš bilo grozno razdoblje. Smo jedne godine živjeli pola u Zagrebu, pola u Splitu, to nije išlo, smo se 2015. znači prije 3 kusur godine skroz preselili. Zašto smo promijenili, iako sam ja govorio Split je zakon i to sve, ali gledaj, za biznis, ovaj barem koji se mi bavimo, slabo. Zašto smo promijenili ime? To vam isto bitna stavka. Jednostavno nekad skužite da nešto ne ide. Mi smo akcija, na šta vas posjeća vas akcija, kao neko kaže? Sniženje. Nažalost. A mi smo htjeli da to bude ona filmska akcija, ajmo, idemo, krenimo u akciju na društvenim mrežama, to je bio prvi slogan. Tako da zapravo tu je bio dosta veliki problem što smo jednostavno bili previše jeftino i to sve izgledalo i nismo to mogli više gurati. A druga stvar je što smo u jednom trenutku odlučili stvarno se više fokusirati na međunarodno tržište, a imali smo domenu akcija.com.hr. A inače, ako išta znate o web tehnologijama sa hr domenom na međunarodnom tržištu nemate šanse. I pogotovo i da vas neko nađe, da vidi hr, njima je to doslovno koji Indija. Znači oni nas niti malo ne fermaju, tako fermaju vam je za splitski zdravstvo. Nije briga za nas. Tako da smo jednostavno morali promijeniti nešto i onda smo to jednostavno integrirali se, ali doćemo možda i do toga u nekom trenutku. Međutim, to je ono o čemu vam ja pričam ovako kao sad u čim se najviše bavim, u čemu se guram, ali to nije bilo sve. Mi smo zapravo digli 4 firme u 5 godina. I to iskreno ne bi predložio nikome. To smo sve radili. Uz samu akciju mi smo pokrenuli, i ajmo ga nazvati startup, koji se zvao Phoenix Apps, a cilj tog startupa je bio raditi igre. Znači mi smo radili igre koje smo prodavali drugim firmama. Ovo je jedan screenshot, ok, radili smo to za Podravku, ali radili smo za Walt Disney, Discovery Channel, Microsoft, Renault, Opel, mislim MZ, nema koga nismo. Znači nema koga nismo, ali stvarno jako puno vrhunskih klijenata smo radili. Možete da zamislite osjećaj, imaš 25, 6, 7 godina i radiš za Walt Disney. Jako dobar osjećaj, izašle fakture u United Kingdomu, u Walt Disneyu, to je super stvar. Znači radili smo te igre koje su recimo u Memory, klijent bi igra Memory, gdje bi mi brandirali sve karte klijentovim vizualima i vi biste kao igrači to na njihovom Facebook stranici igrali. I šta vam se onda dogodilo? 2015. Facebook ukine pristup takvim igrama. Znači ovisiš o platformi koja se zove Facebook i ovi praktički preko noći donesu odluku da ukidaju pristup. I nama sve ono što smo uložili smo jako puno novaca i vremena, doslovno shutdown. Jedna lekcija, nemojte se pouzdati u druge. Znači nemojte si graditi biznis na nečijoj tuđoj platformi. Jedan projekt recimo kojeg još radimo, ajmo reći sa strane, je marketing meetup. A to je postalo tako da je Petar, kad se došao u Zagreb, nije imao s kim otići na pivo. I onda je podvozilo 10-15 ljudi koji se bave marketingom, ajmo ljudi, mi se jednom mjesečno naći na pivi. I prvi put je njih došlo 10-15, popili su nekakvu pivi, kupuju rakiju, bilo je super, sve pet. I međutim, drugi sastanak, treći sastanak, tamo, vamo, došli smo do toga da je marketing meetup najveće druženje općenito u cijeloj državi. Takvog tipa. Znači imate onu platformu meetup.com, mi na njoj, sad ćemo doći do 2500 članova u našoj grupi, druga najveća ima 1300. Znači toliko smo najveći, na našoj ovo je jedna slika sa meetupa, utorak je bio zadnji meetup, nama je došlo 150 do 200 ljudi. Znači nam dolazi na takve događaje. Ovaj događaj nije komercijalan i ne radi ga Kontra, nego prvo ga radio Petar pa ga onda prebacio na mene, znači to radim, ajmo reći ja. U svoje što bi se moglo reći slobodno vrijeme.
to je nešto što, ajmo reći, vraćamo zajednici. Sad nije bio plan da bude ovako velik, ali eto, dogodilo se. I mi ulažemo to nekako svoje vrijeme da bi besplatno, znači sudjelovanje na tome je besplatno, da bi to vratili zajednici, da bi nekoga educirali sve. Isto tako kad su mene zvali na ovo, pa sad znate nije plaćeno, nas neko pita za pare. Lekcija za sve vas, znači nemojte samo gledati novac, ono, idemo, naravno bitan je i sve, ali nekad jednostavno morate pomoći drugima i kad neko pita za savjet, dam savjet, kad trebamo doći u subotu ujutro i istina da nisam ovdje bio u uredu radio, ali kad treba doći u subotu ujutro vama predavati, ok, može, nema problema. To ne znači da ću doći 15 puta ili predavati nekome, a taj drugi će od toga zarađivati, ne. Ali ako ja mogu pomoći vama, ako mogu pomoći bilo kome, zašto ja ne pomogao? Naravno, u određenom postupku ne previše. Kad vam pokažem kako mi radimo marketing, koje vam kada sada pokazati, također ću vam pričati o tom pomaganju drugima i tako širenju svega toga. Znači, marketing meetup je totalno komercijalno neisplativ u stilu koliko mi utrošimo vremena, dobijemo nazad, ništa, dobiješ kontakte, dobiješ, ajde, ljudi te znaju, valja se podružiti, sve to lijepo, ali ulaznice su džabe i to je. E sad, kako radimo marketing, ja ću vam sad uvijek volim pokazati malo te stvari uživo. Naravno, digitalna smo agencija, pa obavezno Facebook, Google, sve što ide i sve što se koristi. Kad mene mali poduzetnici, znači ja sam da ćete vi otvoriti firmu, kad mene mali poduzetnici pitaju kako najjeftinije doći do ljudi, ja uvijek kažem content marketing. Znate li što znači content marketing? Ko zna? To je marketing, ajmo reći sadržajem. Kad vam neko stavi na YouTube neki vlog, to je content. On se tako marketira. Vi danas, kad neko na Instagram stavlja objave, to je također nekakav oblik content marketing. Znači dajte nekakav content i ljudi gledaju. Vi gledate influencere, ili ne znam ko je influencer, ali vi gledate influencere i oni tako rade sami sebi marketing. I taj marketing naravno prodaju oglašivačima koji ih onda koriste. Mi smo taj marketing radili na malo drugčiji način prije nego što su postali influenceri, mi smo počeli pisati blog. I ono što mi radimo, jako puno resursa ulažemo u pisanje našega bloga. Ovo je naš web, web po webu. I imamo blog. I pišemo. Znači dajemo free, besplatno znanje. Znači besplatne članke, besplatno znanje, svaki ih može čitati, konkurencija ih čita. I to je jedan dio, tako dio dajemo drugima. I većina čitatelja našeg bloga nisu nam zanimljivi sa stanovišta, ok, to su naši klijenti, nisu, to su mali poduzetnici, oni. I mi nemamo problema, evo vam čitajte svi, evo vi čitajte besplatno. Međutim, šta mi nastavno na taj blog radimo? Mi uzmemo članke sa tog bloga i složimo nekakav e-book, PDF file, kojega također besplatno dajemo na download. Evo uzmemo sada e-book, pisali smo u Instagramu for business. Kako koristiti Instagram u poslovne svrhe, znači za firme koje bi htjele na Instagrama, ne znaju kako ga koristiti, a jedini preduvjet kako ga možeš dobiti je da popuniš podatke o sebi. Nemojte se bojati, naravno ti podaci nigdje loše ne završavaju, međutim završavaju u našoj bazi podataka gdje ja onda imam u tom sustavu sve ljude koji su preuzeli taj e-book. Vidite, po mailu, evo sad ćemo otvoriti ove zadnje koji su date created. Evo, ima mail, ona, vidite, točno imenom i prezimenom ljudi koji su nam skinuli e-book. I šta onda radimo? Naravno, 90% njih nam nisu zanimljivi, vidjeti neki mali zanimljivač ili tako nešto, ništa. Izbrišemo ga ako želi, znači nemamo s tim problema, ali 10% onih koji skinu su nam zanimljivi za prodaju. I onda sutra ako otvarate servisni posao, zar ne biste htjeli imati ovako doslovno ljudi, jer onaj koji je skinuo e-book znači da je zainteresiran za to. Ako neko skida u marketingu, znači da mu to treba. Znači da mu usluge naše agencije mogu trebati. I mi doslovno ovako dobijemo, ne znam koliko vidite, mi doslovno dobijemo imenom i prezimenom ljude koji to, evo, sad ćemo otvoriti. I onda točno još možemo vidjeti, pogledajte tu s desne strane, koliko ćete uspjeti vidjeti kada je skinula, gdje, šta, kada posjećuje apsolutno cijelu aktivnost te osobe. Nije ništa naravno, ovo je sve normalna stvar, ovi podaci nigdje drugo ne idu, samo ih mi koristimo.
I to je to. I onda kad nas pitaju kako su uspjeli, pa je tako da smo krenuli u Splitu, uspjeli, ajmo reći, preživjeli, ja bih rekao druga stvar, tako da smo krenuli u Splitu, a niko nije znao za nas i mi smo praktično od nultog dana blog, piši i praktično smo u Hrvatskoj bili prvi. I ljudi su nam dolazili na blog, čitali, educirali i jedan dio njih je postao klijent. Skidali su i bukove, mi radili prodaju i na taj način smo uspjevali rast. Ove godine ćemo napraviti nekakvih 2.800.000 kuna prihoda, trenutno nas je 9 agencija, sad ćemo dignuti natječaj za još jednog dizajnera. I zapravo kad vidite našu priču i to sve, da smo kontra, poduzetništvo nije ono, sad ću ja ovako imati, pa neki uspjeh, šta je uspjeh? Poduzetništvo vam je. Samo je bitno da ona glavna crta koja to opisuje vam ide prema gore. Znači imat ćete trenutaka kad, nadam se da nećete zapravo, kad nećete imati šta za jesti, imat ćete trenutak kad ćete kasniti s plaćanjima, pa će vas zvati, pa će ovo, pa će ono. Imat ćete trenutaka kad će vama kasniti s plaćanjem, imat ćete trenutak kad vam neće platiti. Puno svih tih stvari, koliko mi se puta dogodilo, recimo do 15, inače zakonski do 15. plaća mora biti u mjesecu isplaćena. Prvo isplatim ujutro sebi plaću, a to što sam isplatio vratim u firmi, papir isplatim plaću, papero vratim u firmu, da je ostatku ljudi isplatili plaću. Da samo da plaća zaposlenicama bude na vrijeme i nikad nije kasnila. Nama je, ali recimo zaposlenicima nikad nije kasnila. Znači kad sam vas pitao tko želi biti poduzetnik, poznaću da je zakon stvar, to je state of mind, to je ne bi mijenjao ni za šta u životu. Ja se stvarno nadam da ćete vi postati poduzetnik što više vas. I ovo što ste došli u subotu, u 9 ujutro, znači da ste poduzetnik. I svaka vam čast na tome. Većina vaših kolega sada leži, još spava, vjerovatno trijezni se od sinoć ili što već. Možda ste neki vi došli trijezniti, nemam pojma. Možda ste vi neki došli trijezniti, ali i da neki spavaju u zadnjem redu. Ali svaka čast da ste došli. To nešto da pojavili su se. Znači da ste poduzetni. Inače vam u svakom društvu cca 5% ljudi su poduzetnici. Prosječno 5% ljudi su poduzetnici. 95% nije. I to je okej. Ako neko nije poduzetnik, ako neće od vas neko otvoriti firmu, to je u redu, to ništa sva. Jer biti poduzetnik da stvarno trebate imati trebate biti ludi. Na neki način trebate biti ludi. Ja se nadam da će vas što više otvoriti, da ćete se što više baviti time, ali step by step u svemu tome. Nije straight forward, ne sad ćemo mi rast i sad ćemo imati lagodan život. Jednostavno, šta ti je problem tu? Što koliko god rasteš, koliko god imaš, šta hoćeš više? Znaš Steve Jobs je umro na poslu. Jer njemu Steve Jobsu trebalo više para. Nije. Ne radiš. Jednostavno, kad te krećeš, radiš za pare, trebaš od nečega živjeti sve. A sutra imaš milijone, milijarde, onda više ne radiš radi para, nego jednostavno kad si poduzetnik stalno, ajmo još, ovo nijako možda do kraja, do kraja života ležati u krevetu, ništa ne raditi, imao bi dovoljno novaca. Moja nekakva poruka, evo za kraj bi možda krade, just do it. Dobro, vi ste još naravno srednjoškolci, puno pred vama još slijedi i ako ćete ići na fakultet, svega toga, ali zakon stvar definitivno. Možete preuzeti naše e-bookove, naravno. Ne bojte se, neće vas nikog kontaktirati, naravno niste na ciljana publika u ovom trenutku. Ali ako vas nekakve stvari oko marketinga zanimaju i to ako želite o toga učiti, evo imate na našem blogu i webu, pa to sve možete besplatno preuzeti. Ja sam dostupan i na mail, mislim sad je prirodno mail, ali nisam na Snapchatu jedino aktivan, ali Instagram, Facebook, LinkedIn, tu sam stalno. Evo, sad ja mislim imamo još taman malo vremena za nekakva pitanja. Ja se prepostavljam da će se neko postaviti neko pitanje. Ne trebate se stiditi, slobodno. Mogu biti... Evo jedno pitanje. Kako je kao proces stvaranja tih raznih poduzeća? Never ending, ne prestaje, to nije proces, ti mi kažemo stvorili smo firmu. Otvoriti firmu danas pogotovo uz, sad je ubrzano 2-3 dana. Ali mi stalno, evo, izaći smo prije 2 dana novu about stransku, stalno nešto ulažeš i to ti je taj problem što nekad nisi zadovoljan. Joj, mogli smo ovo, a mogli smo ono, a mogli smo još ovo napraviti, mogli smo... Tako da zapravo taj proces je never ending, ne postoji, znači svaka stvar koju radiš, svaki... Mislim, evo, ja sad snimam ovaj video.
to nisam do sada radio, to je tek ovaj tjedan sam počeo, mi je 3. predavanje ovaj tjedan, sam počeo, to je isto proces nekakvog stvaranja firme. Držim tonu predavanja, držim tonu seminara, do sada to nisam snimao, sada snimam, to je također jedan bio proces građenja firme, ajmo reći, znači to je never ending, nikad ne smiješ stati. Nema, sad smo mi stvorili firmu i sad mi ležimo, nema toga. Veze. Što smatrate, koje osobine bi trebali motive imati kao poduzetnički prema njima da se posao čisto jedno i drugo kako vežete posao i privatni život? Pitajte moju ženu. Ovako, prema svim znanstvenim istraživanjima, novac kao novac vam je motiv do određene razine, do određenog prihoda. Otprilike vam je to plus minus, naravno kako kome, kako koje državi, oko 50.000 eura godišnje. To znači, ako zarađujete 20.000 eura godišnje, onda počnete zarađivati 30, više ste sretni. Ali sve iznad 50.000 eura vas novac ne čini sretnijima. Znači, zarađivali 50 ili 70 ili 150.000 eura, sama te činjenica neće vas činiti sretnijima nego jučer. Znači, motiv, novac je bitan, ali nipošto ne smije biti jedini, jer ako ti je novac jedini motiv, onda ti zapravo stalno loviš daj mi još novaca, da imaš milijone i milijarde, a onda si opet nesretan jer nemaš novaca, ne znaš uživati. Mislim, najmanje ruku, kad zaradiš 100.000 eura, trebaš nekako malo i uživati u tom novcu, a ne samo još novaca. Još onda da zapravo ljudi uđu u 80. godinu i crknu i imaju para, nemaju ništa iza sebe, nemaju niti jedno putovanje, nemaju ni jedno iskustvo, nemaju ni jedno sretnu stvar. Znači, novac smije biti samo do određene razine motiv. Meni je motiv ovo je lifestyle, ja guštam u tome. Znači, činjenica da ja mogu subotu ujutro doći ovdje vama predavati, meni je to super stvar. Ok, ja ću sad ići u ured, recimo, raditi. Meni je to isto gušno. Volim subotom raditi jer mi mir, tišina, nikome ne gnjavi i sve. Znači, cijeli taj lifestyle gdje sam puno slobodniji, gdje ja mogu doći. Mislim, mi se bavimo time, moji zaposleni su fleksibilni, nije da moraju 9:00 biti u uredu, ali ja sam to opet puno slobodniji. Istina, to znači da ja ipak moram odraditi posao, da ja moram ujutro 7 ustati i nešto odraditi, ali recimo meni je ta motivacija, taj stvaranje nekakvog legacija iza sebe, znači da nešto stvarno u životu napravim. A kako miksati privatni poslovni život? Mislim, to vam nešto se zove work-life balance, ne znam, ja sam sad dobio bebu i to sve i to nije lako, ali se nekako uspijem sa ženom izorganizirati. Ona kaže trebao bi biti više malo s njim, ja kažem trebam raditi 10 sati dnevno, plus ovo, plus ono tamo ovamo, koliko stignem, tu nema sad. Inače, volim pratiti, ako želite motivacijski, ali nemojte do kraja to slijediti, recimo pratite Garyja Vaynerchuka. Gary V.E.E, kako to me skratica, Gary V. On ima vlog i stvarno odlične stvari, priča, i onda doslovno svaki dan to objavljuje. Znači svaki dan dokumentiraju, idu za njim i snimaju ga šta on radi kao poduzetnik i to ostavljaju. Ali on je ekstrem, on se hvali time da on radi 16 do 18 sati svaki dan. Znači da je njemu, on djecu vidi 10 minuta ujutro i to je to. Ja to ne želim, recimo, to je nekakav taj work-life balance, znači ja apsolutno ne želim sebe dovesti da radim, ok, nekad ću potegnuti 16 sati kad treba, ali ne da mi je lifestyle i cijeli život i subote uključujući tamo rad do ponoći i onda ideš u krevet, zaspeš, ujutro se probudiš, 10 minuta se s djecom, ideš dalje, sastanak, posao, Recimo, super je za pogledat, super je za nekakve inspirativne stvari i to sve, ali nipošto ja ne bi mogu u tom smjeru ići. Ali da kao poduzetnik ćete raditi 40 sati, nećete. Jednostavno, morate više potegnuti. Kad smo mi krenuli, radili smo 6 dana u tjednu, a subotu smo radili a nedjelju smo radili kroz jutro. Jedino si morali do večer. Ali to je tada, kad kreneš, udri, ritam, radi, sada ne. Sada mi je bitno, recimo, subotu večer u miru provesti, nedjelju provesti u miru. Morate se malo resetirati i odmoriti. Znači, jednostavno kažem, kad si poduzetnik, ja bih rekao ili jesi ili nisi. Imate nekada one poduzetnike iz nužde koji su recimo izgubili posao pa nisu imali šta pa su otvorili nešto svoje, ali ja nisam bio takav, znači ja bi to radio i dalje i vidiš mi je super što se bavim poduzetništvom u nečemu što volim, znači ja digitalni marketing općenito volim, iako kažem, završio sam drugi fakultet i IT mi je drag u stilu volim i pogotovo mi je prednost što mogu povezivati taj IT marketing, ali znači meni je sudbina, ne znam, nema pojma ili kako hoćete to nazvati, ali ja sam poduzetnik i ne mogu drugčije, ne znam. Ja bi se vjerojatno ubio da moram raditi u nekoj korporaciji. Ne kažem da je loše raditi u korporaciji, ali ja moram biti unutar nekakvog
sustava koji te, znaš, Excelice, brojke, ti si ovako, znaš, točno ponašanje, ja to ne mogu. Drugi, savršeno u to se uklapaju, savršeno gledaj, treba im korporacijska neka hijerarhija. Ja mrzim i hijerarhiju. Ja ne mogu mrzim autoritet, šefa nad šefom, mene to bilo. Ja to ne mogu, a kad sam bio student, moj životni cilj je bio rad za Microsoft. A sada kužim da to ne bi mogu, ne zato što je Microsoft loša firma i što sam ja loš čovjek ili zaposlenik, nego jednostavno način korporacijskog svijeta, on kakav meni odgovara, apsolutno se ne mogu složiti. Tako da da, odgovor je definitivno bi nešto